Sejeroning pemargin Tower Kesange miwah nyepi warsa saka siu 100 petang dasa kadulurin antuk pemargin upacara melasti. Mekudang-kudang desa Pekraman ngemargiang pemelastian Rahina Dibi sekadi ring posisi peritenget kerobokan Badung. Saking semeng mekudang-kudang desa Pekraman ring Badung biada Denpasar sampun midap gaben pemargin pemelastian. Sekali sana kejantanang ring pesisi peti tengah kerobokan Badung, penyiwan kerama saking desa Pekraman, maut saking desa Pekraman Padang Luwih Dalung, desa Pekraman Kerobokan, saha peniuntat desa Pekraman Padang Samian Denpasar. Samian desa Pekraman punika memargi ngaruro pesisi peti tengah kerobokan Badung. Ia desun panas nyentak ninton araris ngeradadang kayun kerama nyaringin pemelastian. Sedurung ke pesisi, samian jempana kelukat ring ajang puredang kayangan peti tenget. Melasti wantah pindah kedudunan pemargin sedurung Tower Kesange wiada nyepi. Melasti wantah pecara penyucian majang samian kramai during Bali, saha nyucian Buana Agung wiada Buana Alit. Melasti Tower pindah ke simbol pembersihan wiada penyucian benda sakral pura, sekadi pratimo wiada pralingga ide betara. Selami pemargin upacara pemelastian talar kejandanan Presiden Dauden manah wisatawan. Winata Bal TV.